turagukeneye muri byose, turagukeneye mu matazirano, turagukeneye mu ijambo rigiye kuvugwa muri kino kibanza, turagukeneye yo uvugana n'imitima yacu, yo abayobye abantu dusubize mu nzira mu izina rya Yesu Kristo. Yo turashaka kubona inzira yawe Mana. Umuririmbyi yavuze ngo imbere yawe niho mbonera amahoro, imbere yawe niho mbonera ubugingo, imbere yawe niho mbonera agakiza, imbere yawe niho mbonera byose. Turagushaka Yesu, turagukeneye. Shimwa shigwa hejuru papa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Dina dufashe tubandanye twiyegereza Imana kandi Mwami muhabwe icyubahiro mu mpinga mu gihugu ukwiye kugirirwa ibakwe ryo gukoranira imbere yawe Mana. Umwana w'umuntu tucoroshe, umugomba w'umwana w'umuntu tucoroshe, ariko turashimiye umuhamagara w'Impwemu Yera we yadukonvense akadushamo umwete n'ubwira kuba turagushimiye ubugira kandi papa, turagushimiye ko wabikunze, turagushimiye Mwami ibyari gutuma turabisha maze twabasha twogenda, reka tuguma kuri ibyari bivuze, ariko turashima ko twashoboye kunesha ajya amajwi yose Mana bigakuza kuganira akamaro nzima. None Mana tugushimiye ku bw'ibyo, tujye kwisabira za mbabazi zawe. Ibiturega ni byinshi, ibirego biduye Mwami ni byinshi ku bwacu, ariko Mwami turahagaze turasabye Mwami tubone amaraso ya Yesu Kristo Mwami. Amaraso ya Yesu Kristo aba yakigaragara ko aba yaseseka mu mavu bwa Yesu Mwami, aba yatweza adushorora Imana ugira neza, kugira ngo amatazirano yacu akubera umubavu umota neza Mwami, kugira ta presence ikomeze kubana natwe Mwami. Tuhamagaye ukwera kwawe ku buzima bwacu muri kano kanya, turisabiye imbabazi Mwami, ntacyo tworonka twatanga, ntacyo twovuga, ariko kuko tuzi yuko umunyamuntu ukagira imbabazi nyinshi Mwami, turakubise ibifukamiro by'umutima imbere y'inzo zawe Mwami. Mana turisengeye papa, turisabiye imbabazi zawe Mana, reka y'amaraso ya Yesu Kristo atweze Mwami aducyorore. Reka Mwami ntacyo twovuga Mana, ariko nuko dushima ku cyicaro cy'intebe y'ubuntu bwawe. None Mana turagushimiye ku bw'isi bw'imbabazi zawe, turagushimiye ku wambaye, turagushimiye ku kugoroka kwawe, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye ku bw'icuri bw'ubuzima bwacu, turagushimiye ku rukundo wadukunze, turagushimiye Mana, turashimiye mwebwe rugira kandi wakoze Mwami mwera. Reka n'umumaro ukomeze gukora mu mitima yacu, turaguhaye kaze na karibu, reka ta presence yawe Mwami bane natwe Mwami, reka presence yawe muri kino kibanza Mwami, kuko aho ubaye ni amahoro atemba, aho ubaye ni umunezero utemba, aho ubaye ibihe birahinduka. Yesu turaguhamagaye presence yawe ku muntu wese Mwami ari hano, kuko yaje nawe ariko yiyumva, ariko yumve mu bwiza no mu bundi, yumva ibihe byo bihinduka. No muri kino kibanza cy'ibihe bidasanzwe Mwami, tubere ibihe by'imeguro, tubere ibihe byo guhindukira Mwami. Turahamagaye ta presence yawe Mwami, tubane natwe Mana ugira neza. Tuba twitangira imbere abagiye mu presence yawe imbere yawe bagiye bagenda banesha, reka ta presence Mana igaragare Mana. Turasengeye buri kintu cyose k'Imana Mwami, turasengeye ibikorwa byose bigiye gukoreshwa ngaha, indirimbo zigiye kuhavurirwa, ubwiza bwawe buganze, presence yawe iganze Mwami. Mana y'amajambo agiye kuhavurirwa, dusenga abakozi bo bateguye Mwami, nabo ari bo ariko bakugishwe nawe Mana, icyo babe imiringoti nawe wimvuge Mwami, babe ibikoresho byawe nawe natuze tuve mesaje Mwami. Imitima yakira Mwami ikomeze kwakira, mwewe yakomeze kwagura no gukomeza iryo jambo mu mitima yacu Mwami. Tugushimira kuri byose Mana, tugushimira ko bari inyuma bariko baraza
mwami tukomeza kuwusengera mwami turabasengera barinde gutsitara no kuva mwami bakomeze mwami akomeze kubatera intege mu mitima yabo wa munyama tuvuga ngo ahantu ni kure wantu ngahera bimbeho turabyanse mwami ariko bagire kuhaje bakwintemuyera amaranzima uzobukoze gitare cyiza mara y'urukundo rwinshi tugushimire kuri gahunda yose mwami ukomeze kwerekana bw'Imana turagushimire kuri Imana igukunda kandi twitwararika tugushimire kuri ubuvyeyi mwiza mwami twongere gusaba atateza sawe kandi ubugira kandi dusenze muri make tubazi ko byishimiwe mu mugabo n'imbabazi muri rya zina rya Yesu Kristo twizeyemo Haleluya. Umaraso yawe Yesu, umaraso umaraso yawe Yesu, aho niho zibera umaraso yawe umaraso yawe Haleluya, umaraso yawe Yesu, aho niho yanyishuriye maze yugurura amajuru haleluya sinzira bona yanyishuriye Umaraso ya Yesu, umaraso yawe Yesu, umaraso yawe, umaraso yawe
uzokwambara impamvu y'ugusenga, uzokwambara impamvu yo kumuririmbira, uzorimbura amanywa n'ijoro kugira neza kwiwe, uzokwibura kubaza amaboko yiwe. Imana izokureba wewe yarabubwesheje kutagira umwanya n'umwe wo kwibagira, uzomuririmbira neza kuhora. Haleluya. Mana uzokoze, uzoduhe kwibuka, uzoturinde kwibagira, uzokwamuduha mwami kurimbura kamanywa n'ijoro, kuko ubuzima bwawe twamako mwami wamuturamiye, wamutwitwararitse, amamana ijambo ryawe riteramiye kugira ngo rishitse. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu rugo gushima ni ku rugo kutazima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Emmanuel, hey, Yehovah, Yeni Suairo, Yeni Gachi, Manasisa, Mukusimisa, Eshadai, Elohim, Jehovah, Torah, Torah, Gorimasa, Torah, Gutasi,
urukundo rwawe nzohora nguhimbaza nzohora ngutazira namamaze mwami urukundo rwawe namamaze mwami urukundo rwawe Emmanuel ububasha haleluya yeni cyubahiro yeni gaji mana nziza umukunzi mwiza Eshadai Elohim Jehovah Yeni cyubahiro yeni gaji mana nziza umukunzi mwiza Eshadai Elohim Jehovah Emmanuel yeni ububasha yeni cyubahiro yeni gaji mana nziza umukunzi mwiza Eshadai Elohim Emmanuel yeni ububasha yeni cyubahiro yeni gaji mana nziza umukunzi mwiza Eshadai Elohim nzohora nguhimbaza nzohora ngutazira namamaze mwami urukundo rwawe nzohora nguhimbaza nzohora ngutazira namamaze mwami urukundo rwawe namamaze mwami urukundo rwawe Haleluya. Yesu ashimwe. Ndanezerewe no kubabona ngaha ugira kandi. Uno munsi w'Imana itariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024. Ego twakoraniye ngaha kugira ngo duhimbaze Imana. Twakoraniye ngaha kugira ngo twironderere na twebwe kuko ubuzima turimo tuzovamo tuje mu bundi ari bubiri none twe duhisemo ubu twahisemo nibwo tugira tuganire ko n'ubuzima budashira ubwo nabwo twabuhawe na Yesu yaburihiye igiciro kinini. Narigeze kuganira n'umuntu arambwira ati jewe sindakumva jewe na jewe ndemera ndafise ukwizera mugabo nta devoir mfise sinumva mpamagariwe kubibwira abandi barimenye. Nabwira ntoya ni kubera ko abandi bohona ni kandi ibyaha byabo ntivyo bavako ijuru n'isi kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga ukabishurira inzoya ego medali kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data kandi nta wuzi umwana uwo ari we atari data nta wuzi uwo ari we atari umwana n'uwo mwana agomba kumuhishurira. Ahindukirira abigishwa nabwira abiherere ati hahirwa amaso abona ibyo mubona. Nabwira yuko bavugishwa n'Imana benshi n'abami benshi bagombye kubona ibyo mubona ntibabibona no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Yesu nashimwe cyane. N'aya majambo y'Imana afise mu mutima cyangwa dusangira. Uyu ni Yesu ariko abwira abigishwa biwe. Ubwa mbere yafise abigishwa 12. Amajambo murayazi
ariko harimo batatu yakunda cyane. Yesu nashimwe cyane. Maze no mu gusenga yarakebukanya bamwe n'abandi akagira umugwi w'abantu batatu bajana gusenga cyangwa 12, maze atuma 12 akigenda mwigisha abantu yuko ubwami bw'Imana bwiziki buri hafi. Kubw'icyo gihe yigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi n'ubu abigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo byahishijwe mu banyabwenge. Yesu nashimwe cyane. Amen. Maze atuma abantu 12 kuja kwigisha, baragenda barigisha, bo nta byinshi bavuzwe ko, ariko aba 70 batumwe haruguru biravugwa neza ngo aho muzogenda hose abaye principe zo kuno bazokoresha ikintu, aho bazobangira batazobumviriza icyo gisagara muze mu kivemo, mukungu uri mu birenge byanyu, mu birenge byanyu usigaye muri icyo gisagara. Yesu nashimwe cyane. Bazogera kwigisha babona mu izina rya Yesu barivuze hari ibitangaza bikoreka. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kandi n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Indwara zirakira, imbohe zirabohoka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Rero babona abavuze iryo zina hari ibitangaza bikomeye, abadayimoni barahunga, barabatira ku bw'izina rya Kristo Yesu. Amen. Maze bagaragaza umunezero, baza babwira Yesu ati mugenzi, ibintu bikorera kwareka ibintu bikomeye. Ati abadayimoni nabo baragitiye, baratwumvira mu izina ryawe. Maze Yesu aravuga ati nta kibazo, nabonye Satani akoroka avuye mu ijuru nk'umuravyo. Ati ntimunezerwe, ati ariko nabonye Satani akoroka avuye mu ijuru nk'umuravyo, ariko ari ikintu yamanje abaha. Ati ariko mbahaye ubushobozi, mbahaye ububasha bwo gukandagira iki nubwo byosara, nubwo hoba iki, hariho ubushobozi twahawe na Kristo. Amen. Abamwizeye abana biwe hari ubushobozi agenda arabaha mu maraso ya Yesu ari inkomezi. Amen. Hariho n'ibindi bivuga ngo ntituzotsindwa, ntituzomaramara, twegamiye umugaba akomeye, uwo dutsinze Yesu yaramutsinze, ko turaba Yesu turyamanye intsinzi. Amen. Ko turaba Kristo ngo turyamanye intsinzi. Amen. Yababwira ngo bahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Tuvuga ko ntizoreka kuhaba iyo nzoka, ariko izoza, ariko duhaye ubushobozi bwo kuyikandagira. Ijambo rero twise ni verse 20. Yavuga neza ngo ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru, mu gitabo cy'ubuzima, yani mu ijuru nyine. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ntibibanezereze, ntibibaborere nuko muririmba neza, ntibibaborere nuko musenga amasengesho mwatondetse neza cyangwa musigura neza, oyaye, ariko munezerwe nuko iki, nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Cyangwa cyabari yavuga ngo ibyimbuka muri kaminuza muri baki, nuko Imana ishobora gukoresha n'ubundi nubwo wowe waravugize ikabana igukoresha. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwiraba ubwiwe, nimba yosigura, nimba yohabwa umwanya wo kurongotsa ibikorwa, nimba yoririmba, reka izina ryanjye cyanditswe, cyanditswe cyanditswe. Birashoboka umuntu akaba afite inkomezi, akaba yumva inkomezi muri we n'amajambo adudubiza muri we, kandi n'ibinyene, kandi iryo jambo riba ryahawe n'Imana, n'Imana ibimuhaye. Amajambo y'Imana akomeye kandi munezerwe n'ubwiki no ku mazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Hari igihe umuntu yosigwa n'ibindi n'amajambo, ariko arabwirwa n'abandi bo hanze. Yesu nashimwe cyane. Ati uriko aririmba neza,
ariko asanga ariko ab'inzira y'abandi bariko baja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Ababibwiye baragenda, Yesu nashimwe. Ariko ubwiwe kuba ari umugobe, kuba ari ukuruha, kuba ari ukunanirwa, gufata urugendo rwa tubaze rwa desert rw'isaha yose, ariko ikabazera izina ry'umuntu ryarafuswe. Amaraso ya Yesu tugaragara ntatuboneke ku by'ukuri. Kuba ari ukuruhira ubusa, kuba ari kugenda mu giteramo ahandi bagavuma baguha n'umuriyo. Yesu nashimwe cyane. Ariko mwana baratahari kuba ari uguhomba by'ukuri. Ariko Imana idufashe kandi dutabare. Nzi ko izina ryanjye muri baravuga neza riri mu gitabo, kandi umutima w'umuntu nibyo uragutse ariko urimo ukuri kose. Haleluya. Niba ushobora kubwira ukuri umuntu kandi ushobora kumwigisha, Yesu nashimwe cyane. Kamubwira uko yitwara nuko agenda. Araremeza neza ati nzi ko izina ryanje riri mu gitabo cy'ubwami warayanditsemo. Haleluya. Kandi dufashe kandi Imana idushoboze. Wumve tugende mu cyizere mu mutima, ariko turabyemeza umutima wemeza umuntu. Yesu nashimwe cyane. Imwe mu y'Imana iri muri twebwe, imwe mu bwiyungo bwirikanye n'impemu yacu, uko turi iki, uko turi abana b'Imana. Amen. Kandi turabyemeza by'ukuri. Yesu nashimwe cyane. Umuntu yaremwe mu buryo atari ubw'igikoko. Yarareye mu mazi arahaje impemu y'Imana iramuzamo. Yesu nashimwe. Maze kumuzamo niyo mpamvu nagenda nabi hariho agatima muntu kazi bwiko ati ugenda umeze gutya. Amaraso ya Yesu tugaragara. Nzi ko izina ryanjye riri mu gitabo by'ukuri. Yarareye Imana mu buryo Imana idufashe kandi Imana idushoboze. Amajambo y'Imana yambaye amajambo akomeye kandi amajambo aremereye. Yesu nashimwe. Uriya amajambo akomeye kandi aremereye ntacyo byomara gusenga amasengesho menshi. Ariko muherutse kumva ntacyo bitwaye umwanya umara mu masengesho, ariko karite umarirayo. Yesu nashimwe cyane. Karite yo masengesho umutima wajyanye mbe ni ukuyeyo. Yesu nashimwe cyane. Mbe umutima wazanye hano ni ukura hano. Yesu nashimwe cyane. Imana dushoboze kandi dufashe. Nzi ko izina ryanje riri hehe, riri mu gitabo, umutima wanjye urabyemeza. Yesu nashimwe. Nzi ko izina ryanje riri mu gitabo cy'ubwami baranyanditsemo. Hari ikibazo birikurayo. Yesu nashimwe cyane. Ariko amaraso ya Yesu nicyo abereyeho. Yesu nashimwe cyane. Nimba ari impanuro uba ukeneye kuri icyo kintu, nawe kwegera abakuri mu Yesu nashimwe. Iri jambo ryavuzwe ngaha yuko byahishijwe iki ngo abanyabwenge bishurirwe iki inzoya. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya irambwira neza muri Yakobo ngo mwatwiranire ibyaha byanyu ngo niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nibyo bituma duharira ibyaha byacu bikatwoza ubugabitanya kwacu kose. Yesu nashimwe cyane. Ikintu kibwira umuntu kubw'ubwenge bwiwe ntabwo rero bimaze kugira ngo mwatwiranire ibyaha byanyu nibyo byiza ngo nibyo bituma duharira ubugabitanya kwacu kose. Yesu nashimwe cyane. Hari umuntu usiga hari umuntu ashaka kuguha bikagenda neza kandi utabara hanyuma tubaye satani ubuzima bwacu turasenza Imana kubw'ibyo umwami ari hejuru ya byose kandi umwami ashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Imana jyewe ubwanjye ndacundi bwari bashaka kugira ngo bikunde ijye mu mitima y'abantu nanjye rifate nkuko byamfashije abariko bibasha bene data mu izina rya Yesu. Ntacyo nokora nta nuko novuga kugira ngo bigire ubundi bushobozi, bigire izindi mbaraga mu bantu mu izina rya Yesu. Nasenze Imana ngwino ryambike
ryambike yije nk'amagufa ariko ryambike inyama shirako imitsi maze ritembe ntanga ubugingo mu mitima y'abantu baryumvise bari hano hantu no bazoryumva mu izina rya Yesu Kristo. Uzoba ukoze data wera, uzoba ukoze Mana y'ubushobozi. Reka iri jambo Mana ryinjire rishike yawe ritandukanya nk'inyama n'umusokoro mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mana rigira ubushobozi kandi rigira ububasha. Name numva ko izina ryanjye ryanditswe ntagire ikindi kintu kintimbara. Nimba hari ikintu cy'igitangaza cyo gukoreka imbere yawe sigitangaza, kuko ngo umunsi mukuru uba mu ijuru ngo nuko umuntu yihanye. Haleluya. Si uko ingwara ikize ariko nuko umuntu yihanye. Urasenze Imana ijambo ryawe rigira ubushobozi rigira ububasha ugusanga